idols made to me. Oh, where there is no night. Oh, where the sun is the light. Who is been dreaming of so long? No one there to welcome me. Face be there first see. When my turn is over, I am going home. Everybody dreams of going home, it seems. Lately, I am no exception to the rule. But home is so much more than windows, walls, and doors. The warm embrace and smiling faces waiting you. Oh, when there is no night. Oh, when the sun is the light. This I've been dreaming of so long. No one there to welcome me. His face will be first I see. When my turn is over, I am going home. Oh, when there is no night. Oh, when the sun is the light. Place I've been dreaming for so long. No one's there to welcome me. His sweet face will be first I see. When my turn is over, I am going home. Turn is over, I am going home. Kate mo fie. Share ate. Hey, this place is clean AF. Share ate tau pokalama. Kai tari fie ko tolo he hoan ko e aho onoin aho monite September ahono wa fe wata ko local time here is 9:19 a.m. Pong monite ni American ko live me state ko Idaho, one of the little ones in America, Kaya lo waka tong hen. Gi toko si awito wala bito. Kaya oku tatal fiak na tolo me mai ke live ko ni. Solo me vulang tau hafta ke tuelang tau la mahao. Fai me tau mo ui pe tau kawai au si ai pong ko ni. Mahalo mo ke to apo mo to ta fa ke ta IDL, International Date Line. Tai mo to be me tatal fiak mo tolo ave mai ke parpare o fai ki mo mo no fa kai. Mo me ko au ne ka venga ta no mo pe fai ki mo ke ai no fa kai. Pe mo mo fi se ate programa mo nga o se ato. Ko lo tu mo fa mo pong ko ni ke ka ha me de tala no ai pong ni he ahoni a fo ko ni. Ta onge ik tu langi ke ni to ni mai klava ma ha ta ya konak. Ma va me alere hoko ko yako ma ta tolo tau ilo. Aho ko tau biu tau wako me fo o te tau lava o wako. We can always learn until the day we die. There's always learning we can do each and every day. Mago tala noa ke ka ba tau ku hiwa ta. Ke tau ki hiwa ai be tau
toki hoko atu e. Taong pete mo enjoy ai o kalama o e pongpongini. Talu e teo e lai viva ni po alu peo a be leo a o te pe ki kamata la so ko ne pongpongini wo ka ngā o to kamata lai vi talu e teo me mane po teo pe mo si o pe mo ngai pe Facebook a kai ai ta fu hiva ta ha mana ho wai share de tau programa. They say that heaven's pretty, living here is too. But if they say that I would have the choose between the two, I'd go home. Going home where I belong. Tangan o ni hevani. Mana o ke api ko hevani. Sometimes when I'm dreaming, it comes with no surprise. Did you feel, look and see, homesick, feel it in my eyes? I'm going home. I'm going home where I belong. Well, I feel my soul in gladly singing all these songs. I'm here, but not for long. When I'm feeling lonely, and when I'm feeling blue, such a joy to know that I am only passing through. I'm getting home. I'm going home where I belong. When I feel my soul in gladly singing all these songs, I'm here, but not for long. One day I'll be sleeping when death knocks on my door, and I'll wait to find it not homesick anymore. I'll be home. I'll be home where I belong. Koe hiwa ngoi tāno ke api ko hewani, Ko tu koe Kristiani ko tope, koe ai Amaraki lelei o tā ko tope, Kristiani, ai aho, te tau kau he tala ofa koe he api koe nei tala mai he tama, e haere ke langi, api o ni tamai. In my father's house are many mansions. I'm going to prepare a place, and if I'm going to prepare a place, I will come back and receive you unto me. That where I am, he may be also. Tala no e hiwa koe ni, pea so veka e matau ki hiwa ta, Patoki ai koe ki mea te tala no ke, ai tau hiwa ta tolo ka toki ai foi mea koe ya, Koe ki mea mahoinga te tala no ke he pongpongini.
Pe ango lau, tawangi ki he langi. Toko ni ma langi, ke mau hatau ki ako naki, i he paupongi. Mahalo ko nusila me tawa ko kau tamu ko ata te na lava o sio he laivi. Ko ma tawa ko na mo tolu, ku he kakai na ontonga au Ko benia ku ha ko. Ai me no ia he taimini. Fasta ka to kamata. Let me know. Malo me mai pa mo ata tawa tai ne ke po o ha ko share. O ko ata foi ta.
Taka, ai fui taha pe kutoka mata. Fai mo sai ni mataka. Taka mo fai, fai mo ke sai ni bai. Au kwa. E taka mo fai. Ai re vai. Sing the mighty power of God that made the heavens rise. Let's ride the flowing seas abroad and build the lofty sky. Oh, sing the wisdom that ordained the sun to rule the day. The moon shines full at God's command, and all the stars obey. I sing the goodness of the Lord, who filled the earth with food, who formed the creatures through the word and then pronounced them good. Lord, how I wonder saw display wherever I turn my eye. If I survey the ground I tread, or gaze upon the sky, snow the plant, the flower below, both makes the glorious known. And clouds arise and tempests blow, by order from thy throne, while all the borrows lie from thee is ever in thy care, and everywhere that we can be, thou God art present there. Talatala noa ke mafi o tua, the God, the Creator, who created everything out of nothing, and everything came into existence under the Word, the Loco, or Christ, the Son of God. Toia sione, talamai ene, sione, ai psere sione, talamai ene kaki hamea ne, tai whakatupu, oi whakatupu e alo, si suko loko. Ahoni, kaki na kai futai papi whapokarama. Au ari pewa ku teki mai au, Whakaunga ko programa ahoni, na teki mai au me tō taha ko Reggae Admins, kai te u lawe ea po kai tō taha. Asme ko Reggae Admins. Teki mai au ki he live na lere ane nai. Pau ala tō sio ke live. Oa. Ko e karasi ke he atu hui live, tama ko hai. Ko tama ko taka, whaka taka. Hinga ui. F-A-K-A Tucker, T-U-C-K-E-R. Kai te ulawe puhana hinga, puko hinga to tonu ia. Kai ke, koe teki mea pa, hua tiko sio. Oa. Tanga tō tāko ni kune hanga posto ku tāpa ni tala noa kua ku tāo kete. So, I'm not sure, pe koe ne uhinga he ku whanonga ni tala noa, na iria hona. Unga ko matuani, na iria hona, tāo peta. Hiwa noa. Ne lau ko tau kete, pa te lau o ku hākoa, o ku lahi e au, ka ko ku iloi, o ku lahi au iai, taka ata mte toki mea mai, ko lahi au ia afi, lahi au pānuwe, te lahi au me tō lahi ko pānuwe. So, mon po lau ko tau kete, ka kake whapapa ui pe ko, o ku sai pe ka pau ko e hakoa, ka pau ko inga ko funga taua, ka pau ko inga ko tau kete me he funga mana mo ui, o ke rewa no tala o nei, Pea te ke tawa taina ka peo tala no mai ka pau ko inga ko fuka tawa. Kake, koe mea mau inga ko whakamupe, tawa ki he tu e langi, tokoni mai ki hoko tala no ko ni hauani, pawa tawa ko naki, koe whakame mo tuani, nako aku fia ma peo i he kau tangata, koe miha aho tā mai tangata i whewhikau, mai whewhikau tā, mai whewhikau ua, whewhikau taha, Where ako whewhikau tā mai o si whakamalo mai pako. Hange peko. Na o si o fōla tai whakapiko halo mui ka hange te ma wivi pe.
me ka whawhikau na lotu, tā me os mau tāna nopa, mau lotu me ka whawhikau, au whawhitai ki laki, Aku na tolu na o sianga mea iau. O ke wala we ka lotu. No ve ia pin. Talo ku ta lotu me ko ma me wafe. O na tolu ka beto mea mai. Na ki hien be americani be mo. Ma ta we ta haua be. E hike ki toka wa ta nima. Wa ta nima. Ma no vai tonga almost 5 years, O ko toka bo ki palpare me fa na we bo. Ita palpare tai lai. Waftahan, ako tahan po tafitu, te parpare mo betay niya. Ita o tango to helotu, and that was a big mistake. We know we will end up living at the wrong places where I was not supposed to be at. Okay, we mea kai ko whakakolere te no fori ake lotu. Mea mahoinga ke te iahe tākanga, sai mape te alu ke tākanga. O koe whinanga aloe lotu he vani. Pako te alu ke tākanga. Taka tako taha koe. Se ngai kita se tāne tau he poko i te ringa. Kai pete ala, ai he poko i te ringa. Kake, koe, pako tāla peo, kai pete ala lotu, nofo koe ni. Nā tolu ke nau mea iau. Palo talu palpale mau whapilea ke waftahiwa. Tahiwa, ua noa, ua taha. Aiku alu nia ke mi tau e tolu e ku. Taka tako taha pea uia. Taka tako taha pea, nofo taha pea uia. Pea, que whakatio pea Mrs. Wright. Somehow, one of these days, I'm going to run into Mrs. Wright. Mrs. Wright, hata te tau sio me eba ke toki tāta alo mai, Kake, tāno e pongpongini, talanoa ni koe mau tau leso ni mahu inga me whakatalanoa koe nuk whai mai taka koe ka au, Ule taka o kuhako, Ko pati ke toku me atu kona ko sanga o loti ke ku pesi, Good morning, Sepi, Levi, ko whakalea mai, Ko waweta ma o amo, Good morning. Whakalea mai a taka, Mai me ko whakalea ia taka, Ai mo ngai u whakalea ana koe klasi ke he mo me taka, Te u ki hanga lau e te mea koe ne tohi me taka ko ka au, E ma ua tau konaki, Uinga koe kapati mo whatonga ko pausi koe nao ko honga tohi, Bestiality, one of the signs of the times. Maho inga, ko koe ku hako, ko koe ku maho ki whanga maaria, no fo i mai o whanong, ko pau ke ata. Papau i kai, mea ko whaiho ngā ue, toki kumi hao ki taimi ke whanong. This is a message from the word. Very powerful, very important, I tell you. It's one of those, nā tolu nā wanga mui pokalama, mai whanki mea fo oe, pau kau he ngahi mea kou tā mea kou tātai whaifkau, whakamaalo mai tamai, toko, man, somehow the Lord wants you to speak, he koe umea iau, o koe ke hange, koe ke wala ke kou whaifkau, o koe wala ki ai, pau hangu ngoi pako ko tawatai, tamani ko alo ka halotu, koe tamai whaifkau e taha. Tamai koe mea koe news tamai, ai koe kou whaifkau, Koe na whetoka i aki, toka e te whungawaka koe, toka e me whungawaka koe, na whetoka i aki, O a koe peke o mea, o tonu ke na ure aki. Koe ke hawa rea ki ngā whai whetoka i aki. Whai whetoka i aki, ka whiu asi isua whakangongo mai pe tala a whe, Hai uwhe kau. Kaike, koe pore i koe ka hao ki taimi, no fo i mai, No fo i mai o whanongo, hei maua e tau. Au kuna dolo si mea iau. Talano me ulai me fo na stala be from the very beginning when I first came in, O ku ha ku agu ku lai me ale me fo o me ia te kai ke me ia koe te talano ke hango koe ahoni pompongini ka ha taimi no fo i mai me ia te kai ke whanongo koe ai, Te kai ke talano e ka he ka tata i whai kau kai ma wa ki ko nake koe he pompongini, So koe hange koe ko angulau Ka hao ki whakamarie, me ato hawa. O so ke pēsi, fo I live iai wase koe hako whakataka, F-A-K-A -Tucker, T-U-C-K-E-R, whakataka, Patok sio koe pate ke whilai I mak me hoa ta. Me ato sio ki ai. Te tālatu. This is a fulfillment of prophecy. A fulfillment of prophecy in front of your very eye, Fulfillment of prophecy. Pako tua fu foi rea ma mawhai. Bestiality is one of the signs.
Te talatu e. Na whaalave ke ki mua. Tamai si su, like in the days of Noah. Tamai si su, tau sio peke ngahi incident, ngahi whatever transpired in the time of Noah and that ended the Diluvians, it's a reminder for us that the Lord is at the door. The Lord is at hand, even at the door. Na tau si lave ke. Ko lave ke ko hanga hala ko aho Noah. Hanga hala aho Noah. Tamai si su, nau kai moino. Kai moino. Pa tau sia te Facebook na tolu fo o si tano gen ka te ki lave vave peke ai. Tau sia ka ka ko nga kai le rei, ko nga tofa tu mari ko ngani. Te sia Facebook ko tahape ko ni ki kai le rei, fai da post. Fai da post. Pa tau sia mai fu kai ko man, a lot of people have a lot of money. They can afford such expensive meals. Kage, hango lau. Kai, mo he. Pag bumbon, kapate po husio ngahi tao tonga me he. The turn of the century. Tahiva, tahavalu tupu, 1800s to the turn of 1900s. Te musio tonga, fai ngā tāke sio ko ngai feti tonga. Ko whakisi no. Oua, ko pau. Pana te tupoka pe mo ki motuani. Tupoka fetu mo furu tupusi. Te si wai. O kai kike aho kotoa. Ko sa pa te foi a pau yo kai kike. Lo tonga wike o la he pe mo ta kai kike he lo tonga wike. Pena kai pe ka me ko ngas. Ta aho ni. Oua. Ngai fusi no overweight. Obesity is a problem, especially us from the island. Even we come to America, there are a lot of things are advanced and a lot of our, still, suffer we go obesity. Kage, here aho noa, kai mo inu. Ko ha inu kono o tau familiar mo tau tolu tonga. Anywhere you turn in Facebook, ko fai ka I mai ai whakausos ake mea ko inu kawa. Drunkards, inu kawa everywhere. Kawa pe mo kau taki lo tu inu kawa, Ka kon mo ko fifia ko ha ko lau o ko fai taka te ka temte to me o ko si fai ka o ia ka fai ka o ko tanga malanga nothing lau español nada ka hala la kanga ko ala lo talo ne be ne ka ko ha ko ki feito ko no ai o fai bu fai ki be fai ko fai be fai ko le le ke ko alma pa tau o ka o fanonga ngai tala no mali o ko tata e ki me out of state how ke state ko te ala fanonga me mali o ka be mo ko na ka ke ko fa to nga tu ki ha na to lu to ki me abai mo ka mo fa mali se atu ke o kulupu ka ko kai ko ni takai mo fai takai taulang se atu ke pesa ko su tugu sen atu ka to me u pesa ko su tugu sen ni ke u fiwa no fakasio he me ke ila po fe me se ya ko ke se ke pesa ko ai takai taulang se atu ke pesa ko su tugu ko u fe ka ma winga ka mo fala to la ka di to ke pa ko me ko tau sio ko hamar I he Facebook me ko tau matakali me ko kona faka talu ake kona inu it's a sickness ko si mana tu si tangata iki ko haiman ko Samway a fai vaola man tonga wa pe ke ha ke Facebook ma ko si fa to la tangata iki ene faka ene tangi ko tangi ko wa me his appeals ene faka ko ke si kainga ko LTS fa ofisi tanga palang ko tangi loi mata ka ko ni appeal asi le palang hinu kawa alu pe hinu kawa Liak pe mali api moi whanau. Otu whonu pe talangi he tau ake. Otu mai ke whonu pe heka mai hena. Ai si, au ilo fuke Samway mo ni. Talo si ngawa Samway tonga moi. Whaka kole ke no kainga LTSA. Ke tōku he koe ke popo he siasi. Ainu kawa tonga. It's alcohol. Ngā ue ne whae tangatai. Mau tangatai kieru ku maku whatoto la. Peu si ke moi peu ku mate. Wane uviti o he hama ne Facebook o fai be appeal si ke fai be appeal tanta ki kau tonga tuku ha kawa tonga there's no building up of the temple of the Holy Spirit. It's just tearing it down ke wa hela ko te alko sio ke video ka tanta ki
Mai kono toi kakai pen tau toi kape hake ke si tangata iki. Ko le mai tangata iki to ko le o ka ha fa palo vita le o fa fai fika. Ai ko le me ke ka ngalo tu ko e nu kava tu ko e nu ol ka holo o ko ke popo he si asi. No. Te whanga tāwhau te pe me whukau paipai he LTS aku, whukau paipa maolunga, he, nau taki mua pe, mate mai ko ngai he kore mai ke tuku, whangongo te turn the other way, he. Pe aku loto lahe pe whuku me kau katamaka tamai lalo, o ngā koe kau paipai ni koe olunga aku, nau sai a koe kono kona mo me, tā, he, alaka pe me kau moi lalo, nau loto lahe ai pe, o ngau nau sio koe kau paipai LTS, o nau taki mua pe, he kono kona, he olo ka holo, he kona, o kake popo he siasi, kake koe hala ya koe aho noa tamai sisu. Ko mo sio peke ngai mea koe ni know that I am at hand. He's at hand even at the door. Ko hala aho noa kai mo inu, o kake kovi nui, we drink water, the body needs the water. He's talking about this party things, this I would say Babylonians, mai fu winu party kon ko Babylon, pa tau sio ke hamar ke fili o tua kon e to fa. We see the woman, the harlot, the harlot sitting on the beast with the 7 heads, what is in the hand? The glass of wine, the harlot and the wine, the wine, kona. Kaya one no spiritual application, but literally, we don't have to be quite on the ton for literal. Kaya ko hai sini out noa kai moinu marriage and giving in marriage. We see the fulfillment in front of our very eye through your screen. Screen the CEO I hey ko hinu ka be fe tu post mo to. Kaya ko no ko fe ko no ai ka ku fangalo ya e tala mai sisu te tala mai sisu like in the days of Lot, very important he ko nga ko application ko probation were closed ba de mo fa tonga ia probation were closed for the antediluvians o me ko na sio ko ai the probation was closed for the antediluvians. Tapunia a fitu kimua. Tapuni ko fu matapa ko han haman ai ake. Tabai fola na hifo angelo. The angel of the Lord descended from heaven and closed. It was a humongous door that even Noah and his sons were not there. So who na to gloto? Hifo me angelo tapuni fu matapa. Because tapuni fu matapa, it was a type of the closing of the probation for the people outside. Those who were inside were the saved. Now don't know how. Those were outside, those were lost. Because God saw and he repented and he even made man. Toi whatomala he vania hono ngahe tangata he whaleria moe palaku ke na hoko I mamani taimi ko ia. Tapuni ko paulau. Osi ko ia everything went normal. Everything went just normal for a whole week, for 6 days. Everything went normal. Everything, just normal activity. Everything went normal. Did not know that their probation was already closed. They were lost. When they now convert and heed the warnings of Noah and when their probation was closed. The condition of the world before the old world was destroyed. It will repeat in the last days. So, probation was closed for the antediluvians. Antediluvians, na don't take me for the old world. Mama no Noah. Okay, another probation. Na going to Talanopiga Sisu. The day of Lot. Okay, ko Sodom and Gomorrah. Sodom and Gomorrah, the Bible says in the book of Genesis, and the cities in the valley.
The cities of the valley. O se noa ia te hau maki taimi kono e palahame mea. The cities of the valley. Nei whakaauha ki nga tolu e afi. Me langi. Paka tala mai koe haanga hala. Paka me lavi ke tau tala noko ni he ahoni. Pongpongi ni. Tala noko haanga hala. He aho noa. O haikoa o haikoa. O lote. Anga hala ka o lote. Koe kei. Koe whakasotoma. Man and man. Woman and woman. Papusi o koe ngahi kakala ia koe. Oi ufonua temo kalati. Tawa taina e tangata. No man kau man. Takatapu koe ke pule he. So no whakatonga. Pule I whakea. Konistu tone. Whakafola mea kotono. Everything was framed according to the scripture. Pango na tolu. Pau ke toki mea mai ki hedi. Te talate umene e whai he kau misinare. Aina na ngāua ko mo tupo ulaki. Aina na hanko whau konistu tone tonga. Whanongo mai. Ko mea ko it's sad. Whau he kau matao he kau misinare, mo kau tata ik whai kau, pa mo tupo ulaki konistu tone. Ko wheli liu e koe wafi hongo fulu, ka kia kau tata ik whai kau ia. Ko fu kau matao tau, ngā fu PhD na honga ko o Harvard, o restructure e mea, a konistu tone, o liliu. Mea koe te honga whakatonga i, Whau, ai tau whatunga e frame o tonga, a konistu tone, whau he kau tata ik whai kau. Hau e liliu ia, hau liliu ko fu kau paipa poto ia. Poto whamamani o liliu. Pau kau e mea pore ki mua, pore au ia. He koe whukau liliu ko ia, koe whukau nā tātā. Kau mea, kai ki hanga ti teila na mulau mai. Kau nā tātā na kau e liliu ko ia. PhD, tokta. Kai kia tātā ik whai whakau ia. Ka mo sio ke mea. Liliu ke whakatemo kalati ane. Kau koe poini. Sio ke ufono whakatemo kalati. Ai tau ataina e mea koe kei. Me he, pau na tau lau mai kau. Koe hai, kai ke mea ka nofo i whanua temu kalati. Ia, ono u whanua temu kalati anu whai u whakariria ko fulfillment of prophecy, So, kau katama kanu wha lau mai koe kau, Lau mai koe, hoka au tala mai koe. Ia, fulfillment of prophecy. U whanua temu kalati kona ko, uke pore aki. O kusiwa ngofu ai, tangata mai tangata, whewhini mai whewhini, Ta me whito ko mau whanua ko Amerika. Oa, mea koe kakaha, mea koe kei. Fulfillment of prophecy. Tamai Jisu, like the days of Noah, of Sodom and Gomorrah. The day of Lot. Pea koe ia pe, the new peace is today. Ko whai peace I whaogo ni kai ani te tānake na ulawi wea te ko konga whaogo ki ai. Na e mohe tangata mo e manu. Hu whanga whakatapu. Kore mana ngalo e kore. Hu whanga whakatalo. Tala malu e whanua mo e loto. Ka tā mo whai ki mo ke tala noto he. He amban I he language. Whai mo fua no. Whakahoko atu message. Ko anga hala ia he aho koni koe o hai mano. Sotoma mo ko mola. Man and man. Woman and woman. And man and beast. Fulfillment of prophecy. Ko hinga e ka pati atu ke video kona na hango upload. Ana ko he ko pesi. Kona ko tohe ai. Bestiality is a fulfillment of prophecy. Pa mo me atu kai o whanong foi hoa taha ko ia. Is hell from the beginning to the end. Tala no whanong he tala vau, tala no ko tala vau. Tala no ko whakairi fia mo ni. Is takere he alu o tala na ho ne pore he. E whamene ako lia hona mo nga whawhai kau. Pa musio lai u pesi ko ni koe palo pare mata whali fia taha Facebooka. Ko ki kau tama tatau be. Me tonga tatau. Ka mana nga whawhai kau. Na wako he lan tatau. Ka ko ngene ku COVID I ka inga LTS. E fuka ka ia na whakakalaisi na mo ui. Ka koe kakai ko pau. Oa. Ani ko pesi ko talatu. Pesi ko ia me ato. Ani ko foi video ko foi live ko aneafi. Pa ko ko lau na me ke ka programa So ko aneafi na ufa ko ko programa aneafi. No fo no ia bena ko o hoka mai he tama me na ko tama pe. Tama ko ko tingi nau. Ah ia hoka. Kage o ma o ta ki programa aneafi. Ore a hoden hoka mai tama ko tama tatau pe. O ku nau ha ko nau admin e pesi wi ko tingi I nau. Ko e pesi whakari e lia whaka uri. Ngai fu whakari e lia whai he pesi ko ia.
Pako men ko mare. Aru ko orba ku teki mai au. E tama ko Reiki hawa. Reiki admins, Teki mai tal mai ko korismui na ku, Sat ke korismui ko na ko. No ngotu ana ko whakarifia. Ko ia e hama e taka nau, ko ke ila po mahino ka tau o na tai dia hona whakata, Paku ke korismui. Paku hau sai pe, ka pau ke toki hang ki whakamahino i mai, Unga ka pau na tatoi a tere whakata. I wish to know, Whenau ka ngā ilo, Ma beka ke wa ata ha time ke ta fe so fakti ka ko ilo ko nga ko o me ko no ko ma po ya ngutu nga ke fana ke ko si mo ke pocket be ko te fto niu ke pocket be ke lo ai pe fa vai o fa talu ke kape mo fakalieria mo me to lau so ke ma klasi ke mo be fakalieria ne be ko fa ko de fa matala mo manu is nothing tawa it's a fulfillment of prophecy. Ko yang hala e ko soto mamokoma. Pa ko rio at lea ke pesi ko ni. Pesi ko 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 hamani. Tigi inau. Unga ko ni whakamatala. Ko ke lava ha ko ke lava o he's one of the admins. Ano ko la. For lo e ko me mi pa we tigi inau for long time. Pa so pa ke nau pala ko. Leave them alone, this their business. Ka ke ko hoka pe ko ko si muy ne afi. Ma ai ta por kalam. So ko an te afi me tam ka tam ko tis Tama ni ko na kau admini Watu leo whanau ke ngutu tamu kono admini. Anu ko lau ko taka, buhano ingoaga ko whakataka, F-A-K-A-Tucker, T-U-C-K-E-R. Ko e pala ku whakauri-uria. Pako mea ni ko pako utalanoa ko ini. Ko e toko wāia. He's dealing with ice me umea ko ia, mahabiu clean up or whatever. It's gonna take him a long time, Because for a long time, he's been abusing himself, Ko whanga whakaukau, it's going to take a long time, Unga whaka korismui, whunga tau, Ka pana ka korismui, be whunga mana moi, O whanawhana paka fu korismui, Ana fu poki, Fu poki beha te whito indi, Kone loa apana no whawai, Kone apana then he normal, back to normal, Ka ke hai kone, taka, Brother, it's a fulfillment of prophecy, I know it's going to take a while for you to change your mindset. Unga ko ke pore a ke palaku ko toko no ke fai. Pa ko appeal ne aku, ko whakakore ne aku. Ko talano ko unga ko talano ko ni. Na ka kai mama, Ko so ne time ko live. Time ko live ka whaiwhikau ko sio, whaka off. Pe wa toko honga full, toko nima. Aki ka live. Te sa, amata fika, tolu, 0. Ala ko ua, 0. Ako kakai ko niki huan po sa ko malanga tua. Huan ko mea tua. It's a fulfillment of prophecy. Ka mo sio he live. Ta hayo alo tolunge au. Po sio ke kau komeni. Mo sio he komeni. Te mo sio what kind of people. Because mo oni pe kau palangi. Birds of a feather flock together. Ko kau whakarieria, ko ukulup whakarieria, ko mo sio te kau komeni. Then you see those people, that's their life. That's what's within them. They're all in there. Everywhere. For a long time. You taking part in fulfillment the prophecy. And talanoa na mo whakamon manu aku. Kaya pe mai mo whakamon manu. Talanoa ne fai. Again, that's what he's saying. Go listen to it. Fulfillment of prophecy. He may not have done it, but that's what he keeps saying on and off from the very beginning to the end. Hangepe mo manu is normal. Kaya toa. You are a fulfillment of prophecy. The doors of heaven is still open for us all. We can repent and turn around and become an ambassador. Building, the devil's kingdom, under the sun in this life. Which is, there's no hope for the life next. Okay, Okay, malo, ita ko hingoy ko sak. O kun
Whakatalu ake ia palaku. Kage, lau tau whai whore me, ata whai whasea ka tau te kokat. Maputangi ki whamamapa. Ata whai whamamapa, Ia we. Kage te toki, tokoa, taimi te toki mea mai o whanau mai be, poko ilo wea, te ke, kape mago me ia, whasai pia kape ko ia. Kape ko ia, kage, mau hatawa o naki. Whateria ko kape ko ia au. O nga ko mea na o teki mai toko tahau. Ke huo, hua tu so. Ora o seven pesi, o to ka mo ta au he. La, mai ka mo hoka mo me, sai be. Whateria ko ia hoka ko ia. Ka sai ho hanga hokai mai au. Unga ko alato o sio ke to matawa ko naki. Ko ta utono no. We can always learn from our mistakes and our shortcomings. And hopefully by heaven's mercy, it might help us, humble ourselves and open our eyes to see our iniquity, our filthiness, being a workers of iniquity for building Satan's kingdom in this life. It may appeal to our hearts so we can turn and run to Jesus. Fall at the foot of the cross. Mercy, mercy, O Lord. Toa mai ke bakoru tala tu ata foi fasi ai tau ki fa mapa he ko mea ku tal mai to ko la ko kono moni ko taka moni you are right correct lulu ke moni ko kono ai oi okay so number so go he da mai foi ai go ya kage taka o lo is go he kai peti ke tale ko me go tala tu pa at least ko lo pe ku ke fa tonga ko lo pe ku ke fa tonga one message will send him me heaven. I'm not coming from heaven, but the Lord can use anybody, even the enemy. Ma tu me ko na tala tu ko na tolu na pe ko fa fikawa mo ko ko fa fikawa ko malanga. But God can use anybody. It does not guarantee that any vessel of God or any instrument of God will make it to the kingdom. Hell no. Excuse me the language. There's no guarantee. No. Learn from our King Saul. It was God who told Samuel, I'll anoint. Go anoint him to be king over Israel. Then King Saul, fulfilled a lot of good missions for God. He did a lot for God and his people in Israel. But all those good deeds help, to save him to the kingdom? No! He's going to be in hell. The Bible says the Holy Spirit left him. And evil, when the Holy Spirit left, evil, the Satan, evil spirit from Satan took over him. He went and did the very thing. He went after the witch of Endor, something like that. The witch at Endor. Spirit told the medium, the lady. That's King Saul. Witchcraft. All the witches in Israel. That's King Saul. King Saul, gonna destroy everything. Saul, calm her down. Don't worry, your life will be spared. Ko whenga to fiha ke palofita mo fehu I he nim or turim or whatever those two stones. There's no answer from God because the Bible says the Spirit of God left him. So he went and through the medium and talked to the dead. The very thing that God told Israel forbid. And sometimes we'll talk about that because for issue who really showed up. It's a different another time. God forbid Israel to talk to the dead because there's a big deception there. Okay,
Oh. Sorry. Mate fu speaker. Come on, speaker. Okay, it's on now. E pe tau speaker ke tau ongo, yeah? Kapai ai ta e mea eu. Okay, it's on now. Okay, na to mo ua, mea tuko alo ai ho mo ua ka another time you replay an ko lau. Fa no ai fo ki mea fo me mea aunga, eh? Takai mo fa the time of storm, mighty rock in the weary land, cooling shade on the burning sand, faithful guide for the pilgrim band, or shelter in the time of storm. Oh, saint by day, defense by night, shelter in the time of storm. No fears of Lord, the foes of fraud. Oh, shelter in the time of storm. Mighty rock in the weary land, cooling shade on the burning sand, faithful guide and the pilgrim band. Oh, shelter in the time of storm. The raging storm may round us bend. Oh, shelter in the time of storm. We find in God a safe retreat. Oh, shelter in the time of storm. Mighty rock in the cooling shade on the burning sand, faithful guide for the pilgrim band, or shelter in the time of storm. Oh, God, the Lord, the refuge there, or shelter in the time of storm. Be thou our help ever near, oh shelter in a time of storm. Mighty rock in the weary land, cooling shade on the burning sand, faithful guide for the pilgrim band, oh shelter in a time of storm. Lava te me whainga tāko, yeah? Thank you for bearing with me, yeah? Kei Mahu smau whi whakau, yeah? Taimi toki mea mai a taka, yeah? Whakataka, peko hai. Haka hingone asmane nai. Kei toki mea mai tokoua, ko tui ko matolu hata mai, whakahela hata rea tataki lote mo hata hai, yeah? Tau te mo kau mui, you have a fan, yeah? Ko fukau fan ko ko sing ai pego ai pehea ko unga tola ho kakai kau support pego ko faamu ko programa ko di ko fa mama de ke kau mui the followers ko fu person ko ha ma dingi now is over 30,000, a lot of hollow and taka whanongo mai telinga. I did acknowledge yesterday I ngawele mo fai. Okay, accuse go nga ilo nga lele. Ko now acknowledge ane mo nga lele fai. Mo nga top up u me mo fai u whakapare ki tonga. I did acknowledge ane. Eto don't wrongly accuse me, Na nga acknowledge mo gwa mo nga lele. At the same time, the evil surpasses the good. O kai ka toko ni be yo fai hemen kakai kaukalistiane. Satan helps too.
O ku tokoni ka kai o tua, ka kai maanoni, o ku tokoni pe mo ka kai evil. Ka kai ko they're not of God. O kai ka kai ma pe tokoni. No. Even the heathens. Ko me ka tamai sisu. Ona fai mo fo aki o fa mamata. O nga ko ka hite ni o ku ifi me aifi. Ta ka sisu tonu ya. Ta si sisu. O ku ofa ka mo fai mo fo ki mo ofa ko fi ma fa. O nga ko na dol ko fa ta me ko me fai ka hite ni. The heathens, the unbelievers. So it tells us ka kai o tua o ku na fo ki mo tokoni. Even the ungodly, even the people of darkness, they do help too. They help the poor. And it's very sad. Kite sio ki hamani ki ka kai tonga o hata te me mai. Kai me ko mai huloto. Kai tonga they now lere fai me ko lere kui. Because they don't love the light. They don't love the scripture. They don't love to read the Bible. No. They run around with emotion. They don't think intellectually. Because if you spend quality time with the Word of God, your eyes will be enlightened by the truth. The Word is truth. If you spend quality time with the Word of God, your thinking will be enlightened. Kapate mo temo na tolo me ama ke famatala ko ni. Me ko ni. Te mo se fa nga live pe. Tatawa pe. Au ke live e fefine fali fia kon ko me the other side of Kauai. They mean I live me about 2 years ago. But they mo live e ku fa ya te tafe wanga tafe tolunga ko. And everybody famama sad. Because I know her because I was in Tonga. Information ko na na famatala. Half truth, half false. Foi konga mooni, konga foi loi, ko kana sio foi sio tono tonga umia ko na ho. Umia ko information ko na fit me tonga go de fralere ke de pol kalama. Me na tupu ai fie kakai looking at her a knowledgeable person, very knowledgeable. Of course, material will affect to her, but me na sio feel sad for the people. You know? So kape everybody praise her. Oh yeah, malo si whakamahama. Malo rila si whakamahama mo be. Ka lea ko. Mo whakakau mai whanongo mai ka tonga ko na. Ui mo he. Whaka, ko whaia ko sio ke kakai. Because they don't have the light of the scripture. Ke sio ilo if whihalaki. Because the truth is the word of God. Enlighten us to know which one is truth, which one is error. Everybody whakalo whakamahama, malo ya. Kaki lea kome ta kalila. Oa. Kape mo be. So ko fe ko hahaki ko ai ta pe ko ngai fo I. Pau ko alila. Kamata e mokulu. Because ko no uhinga tonga. You don't have the light. The light, the truth, everything is the word of God. Ko tala mai tai mo oni mo no. There's only one truth. It's Jesus. That's the only truth. If you have Jesus, that's the only truth. Me pego match mo tapu, that's the truth. Ko to me ko le to tonga. To ko tempo kalati it's evil. Ko tempo kalati no tawa taina tangata ko ke kawa tau. Tu no e ka okay, na business ya na tolo. Tu no e ka lesbian, ko business ya na tolo. And therefore evil will come to America is ahead of America. Evil. Pakoi ko evil en taha te tala tintongo is fulfillment of prophecy. Alo taipe e foi lea ko na tohi bestiality. Taipe e pa ke sio ki ai ko mata. Fulfillment of prophecy. O stala te be ko ho a noa ko ha kai mo inu marriage giving in marriage. Ko ha a hala ko a ha mo a hai ko ni ha. Taimi o Sodoma mo komola. A holote. Alu o franga ho equipment, ho devices, taipe e foi lea ko bestiality. Taipe pa ke follow, alu ulinko ya, alu ke au ki heri. So ki heri, o sio it's a fulfillment. It happens especially in this country, all over the world. Men sleeping with animal, women sleeping with their pet.
Have I made it clear? No for kakayfifini Amerikano ugut. They don't want husband. They rather live with their pet. They have sex with their pet. Go, type it, bestiality. Follow the links. Men will sleep with peace. Women sleep with peace. Fulfillment of prophecy. Pagka halau ya Amerikani kanihanga o taofia. O whanau mai ka patoa. That's what you're pushing for Tonga. Evil. Fulfillment of prophecy. Tuku ai taun lata he mea koe na fatua ka Tonga. Toi tapu. Ai mo tafu konistu tone everything that built upon the scripture. Everything was framed according to the scripture. Tuku ai mea for it's a fulfillment of prophecy. Yau ke kau takiloto ko teke he patoa. Evil. You're fulfilling the prophecy. Principolo ya patoa. I haman temokalati. It's all about the mass. Ko ha mea loto ke tolahi, majority goes. Minority akahete lal takapau. Koin ho ni Amerikani. Taipei. Are you sure mataki ai ke fulfillment of prophecy? Bestiality. Comes before you have beast. Eh? And why mo tau beast? Revelation. Eh? Toi bestiality. Ana na utuka na taka. Kai kone tama Se ko video ko na ko toi olungai. Bestiality is a fulfillment of prophecy. Pa ko challenge ko Tonga Lai me sure no ia Alo type bestiality alo follow all the link. Alo sio him mohe tangata mo mon manu mohe fefine mo mon manu. Fulfillment of prophecy. Ko ia kau temokalati. O fa mai tuku teke temokalati mo palaku. Tatu ki meru ko pemani. Tuku fie poto ko ke ila mei Tonga. Na tolu ko tambe ko fie poto. Na u Tonga wa fe tahanima ke wa fe tahiva. Sio tonu ai fanongo tonu he umea ko he ko Tonga. Ko tai wana na heka ka puranga lucky main thing bena na te tawe fie tala lulu tawa. Ko ne heka pe ko puranga patoa ko puranga. One of the very ha ko mea ko te fai he parliament ko na hiki vahenga. Kai ke lava tinai mea ko tu tala tu. Na lucky mea bena fai ko hiki no vahenga. Tale lulu me tau fe ko hiki vahenga os pasi hamani ai si toa. Os okay na to he kabineti. O se ka seni leva hai mana vakata seni mai ki feo la ko to he new si me ko seni mai vakata ki UN tell the UN kon mau te mau ratify ratify pass longo ai fonua mo fano mai Tonga ke principal kon ko tala tu o me ko ni fakate mo kala ti o ke pese lau to hitapu pese he lau hiki ni matolahi ko that's what is evil and it's dangerous te mo kala ti o fire he lau tolahi o Tonga o si feunga peki temokalati ko Tonga temokalati feunga under the umbrella of the scripture thus said the Lord true liberty true freedom is the God's freedom within the boundary of the scripture ko tau atai na moonia ko mea ko ke tau atai na temokalati. There is no fearing the Lord. Ko ha pasi o tu ai o takta fai bene me. No man cow man. Pana mo ate ki fatata na tolgo ke. Fe mai pe ya ko le ko ke patoa. Man, now si o tonu tong he umego ne palaku ko ne fai patoa. Osi send mai for night ki fe ko ki iwe na tala ke ko ni ratify. Po tala ka ha tonga. Mo te fo tu tak mai office palasi fa manatu mai ki he tanta ki paremia. O kwa ke hao mafai ke sign ha mana treaty talite mo pete mo long wa ko no os pull out foi biol ko ya os ko ya fa ho mai os okay mai na dole haman he haman kabineti okay mai na dole haman casino ke huma ki Tonga long wa ko fonua me te to te casino os ko ya os casino ko ha me ta na ko ha ko brown hash ka ha me ani ko medical marijuana osi okay na to olunga ko to pende ke okay he hala parliament mo ba ko kai lao unbiblical o mena ke fe paki me folfola o mena fai ano lao o ku ke tu to ngani mo fanongo mai ka patoa
Ko tu ia fu la tu e tonga haman ai pa o wa ho e wa fa 24/7. O tu ke le pe pa. He na ka mo pa ko ia. O ko LNG. Ladies and gentlemen. Funga wa ka ua wi olunga. O ka fa no e ko me mi pape. 250 membership. Ko ka pai pai ko he ita community. Ko ke pule anga ko pai pai olunga. Anu lau na tala no ko na tala no ko na to me mai. Ko ma to mo Kaki mo mahen mo to mo hai ko mo poko poko fana mo hai man hai ko ni piven mo sa si regular attendees there si o to fi mo so hai me ko mate poko tau algo la na la ke u me ko te la ve pe ke fa ma fa ya tu evil ai me ko u me ko asenita fa patoa ko ha ko si o to no ai ko mate hinu mate ai poko piveni e pago ia mo me fa moa ta me fine mo saus ang mo alang po ta ko ang mo inti mo ha ka sai na u mo foi pai pa sai na u ai na ko poko nei mo fo ha ya saus ko tu fo me sai me fe ko me sai na ko sai na te fa no te na tala no it's all about money ngai me apanga fe hu ake pa anga mo u me te o ko na pe mo ia ka te la po tala me ko mo te sio ton ke poko me ko mate ko fa no ke le ko sa ke kau nai te na ha ko tama ko fe na fai tata mate fe poko okay ave poko ko el poko na te ke fa mo fe ga ila fata ki la poko ave fai ka me le ko so ka ko ia te fa no mate fe tata ino mate mo ka so ka kaien ko ka falelia ko mo more wine and the harlot look at the book of Revelation, look at that picture, wine and the harlot more te mo so ke me o forgive te ko a me a poko ko ia te so poko more pe me kona harlot ka poko ke me ko me no nga ko larikini ko ko larikini to fa the harlot fe awaki wine the harlot mo so ka kai ni ko anu ko tamai te no tanto to fatu fo o fo noa fatu he ka hama he ka tata apasia o tua fu ka tata ki missionary ko fa ka ko ka hawe ka fana moa ia mo kona kona tole te na to fatu fo na te fo noa will ko end up in hell tuku foki patoa o ku palaku ko te mo it's all about the majority will lead us to hell tuku ke tau mui he to te lidi pa mo ko stu tono ko fau i mana he ka Jehova apasia ka Jehova tuku ai te mo galati ke mo me to lahi ana ta no fa matala u palaku ko na tonga mo u ta e fai to tonu ke i pure anga ano ilo ha pai ka ki osi pango na beki ngahe na tolu o sto mai fia ko fia miliona ono po miliona po mai ke ofisi palasi ngahe ke fu pa ko ne popua ka no a nga fu la miliona ko na ka popua ako me pede mo sio tonu pe ko fu apulu pe atote tu ko ne fu fanga pulu fanga pulu ia mo to na party fo poke fu pa ko na ke fa lotu ia these people were not in the fear of the Lord It's all about power and money. As far as fearing God, no. Look, hopoke fu multi-million-dollar paka go ya. Falo tu ya. Pako fi lau one of the nights he took na party me exitendi ai o tata io la via Pako fi eka ko me tata ina homo. Mo fanongo mai tonga. Mo fanongo mai test it will be worse. Te buena utonga ko lawe me ko fu faka o tai mia mane anu ba ko na to na me yo na ki involve ka ja o tau la mahina pe ba ko bote e via po kalo me keni pa na to ko ki tala ko ni ko fiu he tala tu patoa to ko mo ta e mahino he ko mo afi anu ko la ma family ta tena fa na to ko ki ita ko yau na matafalani mo afi ko I help him out with material ko fa ke kamata tafalani pa fene kamata ko me na to ko ni lahe o pe mai ko to ni lahe o ka afi o si ilo ka to o si le aki to fi ka fa hela ka nga ka na to to si o pe fo i ko ni o fa papa ko to no to tapu ta fahi fa papa
O ka koe papa pe. Totongi mo pou ka mea, polota, nati, ai mo tangai sima koe lalo. Fai koe tokotoa ia, fai mo papa ki te fisi, papa ki whekwa, ki mea. O ka koe wai ni tala mai ko whaavai puha. No, I help him a lot. Ofia ni maafe o whakamore ko ia. Whakamore kehe, umea kona mea, osi pau te whakamore kehe, he mea na ne kākā ia io kai ke whai to tonu e mea koe sirini. Ate sirini, ane mea ke, to tongi to oe mea, to seni ki wheki niwa. E te whakamore kehe, to tongi kakai kehe, to sipi fo oe, umea na osi ato no paanga. Ta e whai to tonu, ko mo tolu ko ni patoa, ofa mai tuku e tai mai no, tuku e o hapaya a fi. Please, mo hapaya hike si isu ki o lunga, hike si isu hisi evil. Mo sio kene mea kone whai, whanongo mai ka unau tolu ko mo hai whini mo toko no, live me mi astereria ko tala mai. Tuku e mui ake feelings, mo emotions. Mai folfola, lau e folfola ke mama ata mai o ilo mo o ni, kai tuku e mui kui. Ako e kono toto live me mi astereria. Whanongo mai o te ringa. Live o ku te hina, kamata he tau ko si he tauni. February ahongo fulu kamata mai ne tangi, and everybody went after, follow him. Support him. Ahongo fulu, whanongo mai koe mi astereria. Pasa e toni ke au ke whini motoa ko ia. Ahongo fulu tangi mai. O se mai na taha, ta following month. Maasi ahawani ma. Whanongo mai e whanongo mai whae. Tā mai ka o whene toki ilo e tonga na involve he aisi whae. Tā mai o kore mai kape lava ange aisi ke whakalere ha ma aisi. Lolo tonga ia, tuki mai tohi, hike tohi ma alunga ta mai koe. Misiona me o tua. Tā mai ka o kore mai ange aisi. Whae koe ni kou tau live hoti mai mi astereria. Koe ni, kamata e ahongo fulu February, tā mai ahawani ma o maasi, o ta mai ange aisi ke whakalere ha ma aisi. Tātau no way. Eke mai rewa. Whewhea tonga naki mo o nei toi tonga ni ka alo tānaki. Whanonga mai whae. Of course, it's typical, it's normal, o ku ke whaia koe iai. Whae, tuku e mui ake feelings. Mui ake atamai lerei. Intellectually, let's think intellectually. Koe lahe o mea, that's why nei kaitoko lahe nei matua mui ia tirila. Just with the feelings. Lere be my feelings go sioka na whai ngā we ofa ki ha masiva. That's what is going on. Just with the feeling. There's no principle. Ke o siofe mo ni what is of truth, what is of error. O sa pe ko mea ko, iau. Ko mea ko fukakai ko no hapai ko na fi. Ko a lot of them ko mother. They feel sorry for him not knowing ko to fene tale ko he evil le fai tamsiko ya. Anu ko tala. Os ko ya mo os ilo pe na post to fe. Os ko kai paanga loi dealing with me. Os ka pa kona bu fano e whanongo mai kona na kasi os whanongo pe ai. Toi ne pe ne mea mo whakalea mai ne live eke mai ki tonga ko wa kete tutu i ongo India. Ana kona ku na hopo whae. Ko ire me wa ta no kete tutu i ongo business ongo India. Whanongo whae ke u evil ko ni ko kutala tu mo le si panga kakai alo ta na ke panga kakai o totongi ake to ta mau lao. O his deserve ke alu tu you do the crime you do the time fae o ke tana ke ko panga masiva o ave o kaufakia ke to taha ia tuku ke fare po ke pa mo ua go to the time ene para kuna fai ke fonua ene nofo tuku aki e kakai ta ai ha mo oni ta e offer fanongo mai fae ta e offer ene me na fai tuku niki ino ia kapana ata mai lerei hange ko ne tauna e uia me langi te ne whakakau oreva te ribi kau seti ke mahino ko ne patoa pe ke whamau kai ke to e ua a betaha o si mahino guilty hala ata whae tuku e mui ake feelings mo emotions tau follow tau tānaki o fia na lau mano na tānaki me nima masiva o ave o popo ake ai whai kovi kona anu ko ta mai ko ta ko no kete tutu e business on India osko ya fae me a mai ke ku pesio scroll le ko foi screenshot e ua na ne ta na fai hala mai ki ai ko me sui vai na ne te peka me sui vai for how and ko ma ko fanga ka something aligned to that. I'm paraphrasing but ne me sui vai te alo ifi icy te ha o kai ho uto fae ku ngalo ngai fae na to sio ne live o si mai is a mother hongo whaka whae ia u fie tokoni o te ke hanga o kai o whakamoreki no e paanga masiwa whae
he ave o popo ia ke me hala ko me pe fai ko tu maria ai kauloia o sila kauloia it's not a solid case oh now fia ke mau na wafe ko na ko stala mai somewhere from 7,000 to 10,000 e fai ko tu maria pe kauloia mandu la loya most of them they are not fearing God because lawyer comes from the word liar ko te na liar oh ko kalasia tu most of them kauloia they don't fear the Lord. That's their mission to protect. The truth is not really their aim. Can now fear God. Can now they don't now fear God. They will lose a lot of business. We got now fehui te now lucky fehui be to tago ala tiko me. For papa men na ke fai for here. No, they don't want to hear that. They want to do their liar to protect. That's what they do. We got go mo fa ko ke ngoloya ko ni. There's no case. But they will go for it. But then kapana mana mahe o tua mo apasio ke o tua o shot pe na wa it's a loose case. But then talatu e fa e kataki te mau pe lava po fai ka me ko ke talatu ka mutolu e va he mau ia. But it's a loose case. Ka ke fa e ko ni ko ngalo hingo pa na lava ta to me hingo. Ka ke to ki me ba ki ni. Tuku hono tau ka vei ai palaku fai. Fai ko mi Australia ne tau live ko ni mo. Ngau le reo ke fai, but in a wrong spirit. You don't know who you're dealing with. Talo ku talat me fe pau mo ka mo faliria ho ku tehina. No one want to care because ku mahu inga pe tau ai tori talo ku rea. Ku nga ku ka LTS sa ku na sa tau kon mo afi. They don't care. Now, talbe now took me ako ipe, this is the true church, this is the true book. It doesn't matter what, he's always right. Sad. Idolatry. Idolatry means whatever you put up first and foremost in the face of God and Jesus should be first and foremost in your heart. But a lot of these followers, no. Mareko si suke mawinga pe ku sia aku me ku tohi. Si pela the evil go no one want to hear it. Mau sia si mau tolu ya. But we have to fight for him. Doesn't matter what evil he's doing, we mau sia si mau tolu. Idolatry. That's what I'm spelling out. How ke kau takilotu LTSA. Now support afi. Lo tonga tate palaku me fakali dia fight tamsi ko ni kamu taki hapai pe botol hapai pe. Idolatry. Repent. That's the sin. O si ko fekau ko de tohi ko tapu ni ko tohi ko malakai utalamahi o tua. Before the great day of God, I will send Elijah. Elijah na ne hamwona isileni ko hia fa fia tana fa isileni ko. People of God deserted God and worship Baal. We nga ko na my video ko na asa ko ha ko. Ana tohi ko the battle at Mount Carmel. Between the man of God, only him, and the majority, the 450 prophets of false prophet of Baal. He was sad, Lord, I'm the only one worshiping you. Everybody's following Jezebel. Worship. Elijah, I have preserved 7,000 people in Israel. I'm paraphrasing. I have preserved myself 7,000 men in Israel who have replay. God told the prophet, I have preserved myself 7,000 men who have not bowed down to Baal. All Israel are worshiping idols. Don't worry, I have preserved, I've saved myself 7,000. That's what is going on.
Mount Carmel, ko Fefauhi, tangata o tua, versus the false prophets. And King Ahab and the wife, the evil, the harlot, Jezebel. Jezebel, she's Spain. Kaya at the end, na ifakaaw. Kaya ko mego ko na tala no ko. Fakahela tuho ya te palaku ko te hinamo. Mo na usio pe post ko na fai afi. Patala oh man, follow. Please, it's only a few weeks. It's still fresh. Mego na to ya fi ko he le pesi. Me si vai go te alo ifi icy. Pake te kai ho uto. Mo kaya tayo fi fanong ke. Kau LTS, tukwe tau ai tori. He's not of God. Then God sent him. Naulea morea, he's not in his right mind. 15 years, 15 years, I see me muri and flood the street of Tonga. I use the word flood. I see, or tufa ke kakai. And you can imagine. It's not too wrong, do you see? He flooded the street and the community with ice. Palo pare mai kakai lahi paulia. He foi tau tahani ba kona ku tala mai. Tau tahani mai de fitu mai ice o ifi motufa ke motiriva. He moko peki ke ulai ko ye peku ku ne tofa matala mai. He is evil. He's not of God. He was not sent of God. He was not in his right mind. Kona ku tala mai de si uvi son u misi me u me ke. Kau LTS, tuko popo e palaku, tuko tau ai tori. Leave him alone. Let the Lord deal with him. Tuko o kui, o peko sias makataha mo na tala talatu e evil e hotena. No one is just falling on deaf ear. Wala mawinga pesas mo onia, mo sias makataha mo umega. Please, ko me go kole to tuko idolatry. Tuko idolatry, tuko tau ai tori, let the gift yasisu. The truth. I'm a proud pro king. At the same time, I no. The truth is Jesus. Let the Lord deal with it. Kona mo usawi ke pase patoa kona foto tu waki holoi 100k ta kilo na offer mai patoa ka ta maha information ko fe me na sala mai e wala ita o si tala mai o si ta mai ha i u na o si ta mai tal ma ko ta na to le costi me ono full topu ka to me ko ma ko to e american mo i u na ko na lai ma fo matala mai u me ake ke ko fo matala mai ko ni mo osi posi ko ni he hama ni patoa tuaki ko ko te ma information solid ke fa papa e lu feke takilu and if I were fearing God I will fabricate fabricate something ko la pe ma fi takilu ya ko no ka mo we ta ma se no te alu fa o de solid te foi me tala na te sio to ina sio ke principio ko ai ta tawe te uma pe folfola ka ki te rifia uma folfola ina sio ya koi te ke loi sio ya koi pato dangerous truth stand on its own merit ko fe mission from God called him ko ni ko mo te hakka holo fika holo evidence ke popo yaki put him down. Tuku kilalo if he kapana ni mama la, let the Lord deal with him. Katuko mo pui e kovi. O principal ko mo fai patoa ko mata a sio kakai. Bo u pesi ko kape mo fakarieria. Bo u me ko mo fai. Kai peka me e pura nga e sai. O sio mo pesi. Kai peka nga de po ka pura nga ko di sai. Oh, I don't agree with everything of Bulanga. I don't agree with it, with everything. I don't agree with it. But I don't have time to run for sure for hell to tope to kolung. For hell to olung. Publish. Wow. Kaya o fu lo mau fu me. Ko ia I taka ko sake, sake.
I know to o ke kai ki to o kape ko ia fa ke ia ko ia ta te fita ka na ta I funga ta o kape fa ke ko ia ka pana ta to ia I funga mana mo I ko ke tu tu funga e be fu polisi mo le fa to mai ko alo ta ko pe pe ha o be te to ni o po ki ko ke lo o ai ko ho fa vai ko ke kape mai ki ko ka kai mo me kape mai ka kape o ke kape mai ka no problem o ko ta tu ka po ko funga ta o is okay la no ka ta ke na no ka pana ke funga mana mo I fe unga wa le ha o ki ma po mo be ta ko mo po ki ko ke to lo o ko fa vai aka vai tu me pala ku ho kape ko ke to ta ho kape ke to evil is evil sin is sin o ai ke fe la ke sin algo o to replay if we don't see why all of us we fall short but when we see the light of God it, you know help us to humble ourselves to sio ke mi to lupa ya ki le vai favor ka ta let the foot of the cross mercy 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 Lord ma go ki fe ka be sio ke tai ma go si vai o ke ta hai wa ta na ne sio me go fe kwa ta na ne sio me go ha lo o si nga lo wa ta ne ka mata ma go su lo ai nine o si dai ke lo ki ves but maybe another time me go ki lo va me for many u fa tonga la si suko ke ta last days chapter 24 Matthew for many shall come in my name saying I am Christ and shall deceive many I don't how I don't think anybody had that how to get Smith I go esita Smith no está mai pe ko si su maybe 1 in a million to how ta mai ko si su esita por ma si malolo si pekia esita so one of the fulfillment of prophecy ka go mel ko tonga oge it's not just how ta mai ko kalaisia ko fagada ki foi what application it because Christ the word Christ comes from a Greek word Christo Christo means the anointed one or the chosen one because a lot of message whatever God have sent me God have sent me chosen of God that's what go from my father how a bit of that God have sent him ko yo send me I go back to at the same time thinking about the application of the word Christ but they now deceive many everybody look up to her you know she's a chosen lady chosen of God with a mission to save the Kaumasiva very sad I love million I'm going to tell my the ruler mama topo o te me ko si mo na ilo to lau million o kuava i ngai kato ko si kai na fenga ko ni amerikani o tana ke o ke I ho I me ko foi skin ko ya so ku tala mai ko ke anu tala tu atunga ko ta lau for fula ke ilo mama so pa ka fa nga le you know how everybody look up to her there's hope a person of hope she's going to save the masiva patoa ko si su tere na ni tala mai ai ko na ki mu ko ka ba ko palo fita si ka ba ko ni ilo ko fimu to anga hala no ka o takai no vai ka ba sei bien pa anga ko ni he mo al pasita te ma si su ba lo ki na te si su ka u tata mo ki tu na e fe vile ko ha takai ko si no te e ko pekia dan si su masiva ko no ko mo ha ki ai te mo fe ao pe mo masiva ke aho ngata until the end of the world said Christ ko si su tere ni pato kala mai te tau fe abe masiva ke ngata ko man tu tai ko hiva ko furtu pu me o me ko message ko na tu a roli tonga ko tau puranga pe ka ta masiva tonga puranga pe ka ta masiva tonga sad
ai ki tau te whawhe paki da doki he tūtuni me lato hewa ni tala mai te tau whea mo masiva o au ki he ngata anga he American tere whanua wealthiest country in the world if not this one or China ko si ka kainu no fole be hala ko ka meke na no fo mo fa ofa lo he ka ki tau whawhe paki ki he mani ko tūtuni me he mani tala mai te tau whea mo masiva ki aho ngata anga he mau si whangako matu many and many false prophets shall arise and shall deceive many. How we palovita loy to arise? It doesn't really have to be how to make a palovita. How we go messengers? The chosen of God. Use the same category with the Christ, the chosen, the anointed one. How okay? And because iniquity shall abound, the love of many shall wax cold. Iniquity. And because iniquity shall abound, the love of many shall wax cold. Ko video kon an kon pesi. E tuku tuku pe. Ko pala ku fali dia ko mani ni ia no mai ki tuku pesi. Pat ka dia os poloka ko todo fa tu va vide. Au. Poloka ko todo fa tu va vide. Unha ka ata no kape au. Os mai ka no kape os. Mo me poloka ka todo fa tu va vide. Tu fai vedi leve tu fai te riha ka u. Hoka tao mo kap. Tao be tamai ko sbo ka. Te ready your skin. That's good. Part of the package. Que manga que politiki, que tem que liga que have your fair share. Ano ka tu ai hata ko la o musio que ba fali fia. Kape me mo ki mui. Mo fali ria ko tala no ko mo manu no molo pe. Pa ko ko de que do to ko sake. Fakau vai so ki fa nau. Wa ki fa nau to. E togoa anu o kau he ka e mini kone fu pesi kone ko la ko ko tingi inau pai na to me ko hua fakali elia anu ko te tonga pu ake te haman ko ke te tamo ko ona hana pesi ene foi o tau na au ma ne fo no pu ake te talatu ko ga it's supposed to who call sin by its right name fana ke be ke be kone to ko hana ko pesi ko ya e to But you have a video no for video that floating around Facebook, Di kau kawatonga ko na help mo ki fi de palang telefua, But totolo te tawa ko o fai fo ulanga fakari elia. We see that ala te totolo te tamai dukawa, ala tu o emo a palangi. Call sin by his right name. Now don't let the guy know this is what happened. I have the video, okay? No for a message, Fai no kawatonga, ai ki fe fine tere fua. Ko na lahi taha mo tonga te ke museo mo tori ai. Foi toko ua, totolo foi toko taha. Tere fua ka ki fe fine, totolo te mo toka matonga o emo ki fe fine. O ko famatala di me ko ko. Te ai ke mahino. Ko nga o posi e mea ko hapa. Ko me ko fe mau he taimi heaven. He's at the door. Fe mau ke poke ang hala, uipe ang hala. O te ayo te mo vari suka I mo ne. Ang hala sin is sin. Call sin by its right name. Totola te so mo fano me ko kawatonga. Mo fano me ko kawatonga me ko fae ko mo he fiu po apo ke ilo me ko fai mo ngai mari. Ai ko algo la mo universita ta iki a fai baol. Última que fon ba he ka mai to. Ko me fa talo ke ko toga. Bako foi video ko na tonte ke na me video. I heard my message Kama ke ma pa ke o pe ko gloi. Ta me ka se net ke kisio ke na se ni mai he to ta ka. Ta lai ben u lawa na mo me ko pa ke to. Hago kita mai ke to kanga mo ta to. Ko manini ia o ne. Ta ko fa no me ka te me ko na ta ko ta. To ka ta ko ki fanki u fe fin. O fa favor ke to ko di ko le ko ni fa na. Ne fai na fotala no na fai me ka ko ta do ka ta ko I'm not interested in ko ki fanki u fe fin. Ito ko na sen ma ko te sio mai pa ke mantu na ko na tala tu okay ai ko to de so ko pano mai to no to na tu fano ko mai ki ha ko na tu fano ko mai ki he ha ko ni ke formatala ko ni matu na tala tu tala mai to amalakai before the great day of the Lord God will send Elijah
Te kai ke tau mai ho hau o toa kono whanau is close their population at 80, 70. Whakaau ha Jerusalema. Ka tanga rewa si su koe, matiu vai wā. It's a double application. Ko ki kite ko nanga si su, ke apply ke whakaau ha Jerusalema. Also, the second application, he was speaking of the end of the world. So, the wrath of God upon local Israel, the chosen of you sister for reminding me, Like, tamay te ko whakaau ha, ha ko, send ma Elijah. I go time go o sisu, tamay sisu ko sa baptizo. Elijah. So kene fai nga malanga sa baptizo. Repent, repent, halak ke ngai mo nga. Fatokalele, fakatonton ngai halap piko. Tano ngai luo. Repent, repent. O si mate pe a sa baptizo. Ne fekau faka sa baptizo. Fekau fa Elijah. Ne valoki e tui, a king ha ba tui helot. Te tomei mariko no toko wa ona to no for now. Valoki e palofita o tua. Te haman e tui king helot. Kage kiri e fine motua. Kage o iko moto ulu mate person to baptize he ne fekau fa. Tako ilo e bango lau. Na tolo pe ko fekau o io. Kai ko tanga malanga. Ko stalato o talo confess to fiha. O ko ke inukawa. Ko tanga ko inukawa ko inukawa pe. Ha fere mo foi pe ko. I have a lot of idols. You need to surrender. My condition. If the Lord comes tonight, I am lost. Why? I have a lot to surrender to the Lord. I know. No, I already mentioned it earlier. The Lord can use anybody to send his Elijah message, rebuke his people, warn them of their sin. It does not guarantee the message that's going to make it to the kingdom. No, it does not work like that. Some of the messengers humble enough, they're going to make it to the kingdom. Messengers who are not humble, they're going to burn in hell. Okay? The greatest wonder of the world. The greatest wonder of the world is the wonder of men who will not be bought or sold. Men who in their inmost souls are true and honest. Men who do not fear to call sin by its right name. Men whose conscience is as true to duty as the needle to the bowl. Men who will stand for the ride though the heavens fall. Cannot be bought or sold. True to duty as the needle to the bowl. The world needs such person. Valoki, so kaya ngahala siya si Puaki, Hahala, Valoki, Kaila, repent. The Lord is at hand. He's even at the door. Toki go say si go say be so ki findo I famanato mo. Kage lo go temke. Ada fi hospital. Kago fe kauya. Ano ko law. Pes ko na ko tingi now. Ano ko law. Kau dong ni fai pala ku ko ki finemui. Ahora tama ko hana ko tingi now. Toy in the pes then. Ko ha ve fai kapate ki shot ko mari o ku kai palaku, foi idea palaku ko ya, internet. Man, kage talo sio me ve palaku pes ko ni. Al pa ko so ka kai ko admin ya. Hippie ko na. Itaka. Pero ano himo. Ko kakaya ko ya, mo masyo video he ko pesi. Mo so ke kakai ko me ko tolong au tupu. Kasi malanga mai ki ka utanga dai fa fikau ya. Ano ko la ko fakau. Desa ho fa fitoko wa, dai si out. Matai fika tol 0. Ko be mo so ke malanga out let. Mo sio foi me ko mo so to the fulfillment of prophecy. Paano mag-i fulfillment of prophecy. And because iniquity shall abound. Talo mai ko fakaliya tupu laki. The love of many shall wax cold. Mo sio ke me ko na ko fulfillment of prophecy. Ai foi live masiko na ko fakaliya 41. But sure the numbers of people are attracting to him. Birds of a feather flock together.
Ka kai pala kua na ko ke hori ko ke hori ai moa mo u me ko ya of course ka mo wa ai go ta ko don ko fe ma ko ke hala me me ko I'm optimistic one of these ta ma Mrs. Right ka ke hangore ho la hange ko ko fakari lia mo hange ka na fa papa na do na rea u fai na u posi tingi now repent close fu pesi ko ya mo fari lia close la ku kitua a pesi fo o kuma ka kai mana wa he o tua o ai fa le va fa ho motoron ko kitonga mo ka kai ko nai ka kai tangata mo ka kai fe finde he fa uhi go mo ilo ka ko le ko ke kau fa ka kai tangata he mo ko me ko fi ta ai ko hipi he una ko ka kai fe finde he oh ya ko mo ha tu he so na mo sho u ko me ni sa ke ka kai lotu ko ya lo ko ya he ko me ko keep him going ko ga ko finde matua I lalo u ko me ni tu mo ha mo me I look at the fulfillment of prophecy Whaka au whaki malanga ka whewhe ka ui ko ta to ua pa so ke flock so ke fu makini to na komo ia te ka kai whakarieria mo ka kai hori komo ia te ke fu pesi ko ia fulfillment of prophecy says because iniquity shall abound the love of many shall wax cold the love of God mo moko o whai o tua ia ka mai ko yang hala to una ia wharirif fulfillment of prophecy kwa to ua ko me to ua bestiality ana ko ke talo po ki be me mo ki mo mo hosi mo ha mo monu manu ke fulfillment of prophecy ko hia ia kwa a fe ninga fitu so to mo ko mo la bestiality ana ko ke ifo bono po aki not knowing that you are fulfilling prophecy Pako ulau. Well, fair confident for the that talk about culture. Oh, fair, they're still dear to my heart. Dear to my heart. They game will go over. I don't never get mate. But I still have to Paki. Oh, I feel like a validity heaven. Like a validity for Tomal. Make it to the kingdom. I go okay, fight go okay, we have a validity can know. Fair validity for Tomal to make it to the kingdom. Kau tama ko kay fiber ko fakakay siana fakatuki agi ay palaku mo siana you're not gonna make it to the kingdom repent o ka nga te fangalayan ni valiti ke mo taki fedi taki bem taki lion na peke auha time tao sin is sin fangalayan ne iniquity shall abound the love of many shall wax cold. And this gospel of the kingdom shall be preached in all the world for a witness unto all nations, and then the end shall come. Kosperi, we are looking at the fulfillment of prophecy. It's our friend, it's our mata, friend of us. Over to Daga. Over to what? Pure ko ia fai ko kape ko ki vivia. But I accept your criticism. It's a kakanoi. It's a constructive criticism. It's a constructive. Tamai toa. Tu ko konona ke yang avare. I agree with you. To fi hana no tafulu ia ke fai pe. Feel thing ka hopefully because me albo poto tu ko tafulu ai mai ko kono Okay, os lang tau. Sorry, iba tu. Kai, os. Tamay ka iba. Ay, ale ka iba. Ay, pero ke tapon de tayo po ina ka kukuto. Todo mag ay iba tu. Boy ay to bide. Ay, ale ba kuno ke tutun ka na. Ay, pero ke tau lo tu ko ka tau ma tu ko tutun ma to bide. Ay iba tu. So, ay ale ba mo ke tutun ko ya. Ay, oi. Kumia ka foi mea ke number 23. Malo mo si no foi mai, Malo si no foi mai tau feo ki wani. Hango lau.
always my prayer that the Lord, whenever our time that we sit together, that heaven may use me, to bring something of great value from the Word of God. Thus said the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. So be it. So be it. It's the devil. Then the dragon was wroth with the woman and went to make war with the remnant of her seed. Those who live godly will suffer persecution. Kapag face persecution because you're in harmony with the world. If everything is in harmony in your church, because your church is in cahoot, the word is in cahoot with the world. Comply after the pattern of the world. From there go persecution among the Christianity, because Christianity nowadays in cahoot. There is no different. What you find in Babylon, you find it inside the church. Everything in Babylon, the church is doing it. Kasino maman, kasino kung kau musiasi. Inukama ko na maman, inukama ko na mo kung tatay kau. In Babylon, it's all happening inside Jerusalem, within the wall of Jerusalem. Funny idea kung ako fight in mamani, kung yung fight. Bago kau may ko for yang hala ko sa to mo ko mala. Manamhe ko kau no puaki. Kau tatay kau. Puaki, fatomala, paridi, ofa situ ya ko, tatape ofa situ ko buau. Paru ko la ko tonga ne, fau kau missionary na manamhe. Anu to ye Kristo to na tonga. Tapu tu he kai tangata bala kai fine. Tapu kai fine tu bala kai tangata. It's in the constitution o tonga te to mi ai ke yai pe. Ka wa kita hata wa no kete ke enforce those laws. Ko nga ko me American ko amane politically correctness. Political it's a hell of a term, Now we was able to ta no ta gi Palestine ma ro ri fam ne. Political correctness I think is like the term. Hange ko habe ko whatever wong tonu, we go for it. Because you're going to be frowned upon. They hear ignite go. Go go manawasi mananga kei mo ya. Uga fu study usasila. That's part of our apostasy within Israel. Israel of God, the churches. Like Lord me understand yours. Malo si kay pinde mai. COVID. Produton. Hey, it's me, your dry skin. I know I can be challenging, but I'm deeper than what you see. Kaya mo yang koso kare mare. On the hill, far away, soon and old, rugged road. Yes, less of suffering and shame. And I love this old cross, where the dearest and best for the world of lost sinner was slain. So I'll cherish the old rugged road till my trophies at last
I lay down. I will cling to the old rugged road and escaping someday for a ground. But only hope in that old rugged cross, stained with blood so divine. He wonders guilty, I see. What was on this old cross? Jesus suffered and died to pardon and sanctify me. I'll cherish the old rugged road till my trophies at last I lay down. I will cling to the old rugged road and extending someday for a crown. The old rugged cross, I will ever be true. Its shame and reproach gladly bear. And you'll call me someday to my home far away, where His glory forever I'll share. So cherish the old rugged road till my trophies at last I lay down. I will cling to the old rugged road and exchanging someday for a crown. I will cling to the old rugged road and exchanging someday for a crown. Mai nei mau whawhitai ki te koe wholofola a whiona mau whanoa, eiki mau ilo, mau ui, ai awha o sibe, mau sio ki hema mumata, ai mata a mai ngai whakailonga. Mau ilo he kaki lava he mau poto mo mau ilo or save us. But at least we have the proper and correct information to teach ourselves and make us wise unto salvation. We ask the Lord that thou may help us with this message. If it's thy will, it may share to those who desperately need it. We pray for those who need this message. Somehow, some way, it will be delivered and they may receive it wholeheartedly. Not only that we may hear it but we may have the strength from thee that we may allow ourselves to heed the warnings. Forgive us of our sins and thank you for hearing our prayers. We ask for your blessings upon each and every one of us. Thank you, dear Lord, for who you are. Thank you for your promises. Help us to our faith, that we may have a faith that's bigger than the mustard seed, dear Lord.
that we, like Jesus, we can speak to the mountain, and the mountain may move. Thank you for who you are. Bless all that hear under my voice, dear Lord. Thank you for hearing our prayers. In Jesus' name, amen. Malo mo si mea mai. Kaya tawang ke eki. Kau hinga hingafa mo e. Whadongia ke keo e ahon. Kaya nadolo kono toi mai. Te watu le matau ki whi. Moe kone li mai. Atau ki whi whasitanga. Whi whasi atau ki whi. Atau ki kakala. E hai. Heri mai. Li mai atau ki kakala e. Atau ki kakala e ta. Toki malo kone li mai mapu mai. Hefi ha kone kone. Li mai whamanatu mai. Meu que te manatu ia guapo. Karaoke. Ada kui faseta ki foi kakala tau ma tuku aki. Oa. Foi faz go di tae be mari vai to ta be ai. Tista, teina, malo si ape mai. Oa. Mario. Oh ya. Agora. Oh ya. Tong bene ma be to yori. La valeria tau session ya ni ko ke lo per ko ho ade ma so wa there was no such plan ka ke what be over ya filo ya alo taina si ave mai ko ni lava pa ko tui ko te ke fia ko te fia me mai ko tui ado ka ki no ki vai ki malolo ko hiki mai ni ma o lo te gato ki kakala I'm going to close this and put it away. So I live at the before session ni papa ni ke tani ma be ni no be ta before session kakala pe ya hiki mai ni ma o lo te foki mai come back to live again with some kakala song. Let me know. Te utau si lang mai bela dolo he. Wa dai ko se puria ko. Kage malo si lava mai, lava le ya honi be lava mo no fekau se ka ta ga ai ko taka. Ya vai mai to wa faka taka. FAKA dash TUCK. Faka Tucker. No wila pa no so no haga no higuana ta. Ai ko higuana to pase to ko si o to fa tele no kape au sai bia. Kai wa o te fekau. Ka pau ka ki te ilo ko ha foi le pa ko na mama te ni ko na po i ko hapa i ko ka to si de ko me ko fa mai ko to ti si o mai pa ka mana tu i ko ha fu tasi pinga ko ga tuku mai fa na ha ko tupu fo no sai be fi fi takai fi kona be mo kape Toa, na ke alu nga whai whekau, me ni ko me ea na ke ngoi, na ke pena ke mo ke pore aki. Ko tu ke ko mene si ako. Ko mo tonu ke hanga rethink yourself. Readjust your thinking machine, thinking cap. Haka kau ko ha le ko ke tuku mai, hako tupu whanu. Na sa ke kono mo. Fia tangata aki palaku, fulfillment of prophecy. Kage. Ula kita no os malo mo si be mai mo de all the break malo be da mi de full metanim I'm going to go live again o diga bo aleba mo ta be a local time here o se te weekend tu mo ka ke nga u ko si o si mo ha wen me wi ko ni but I think towards the end of the day there should be one lucky on it it's 11:18 ta valo local time here it's almost noon me mo me Kalau kita alu kalau kau kata ada, tu fakasi siapa masih kau dia fok mau ada kita kakak. Obat.